Hei, lebaran tenang nih dah. Raham. Di anu di Jakarta terbalik itu. Is baru lagi, nyampurkeun ka aing, lain mementah hampura jelema dosa. Kudu aing bahan nyampeurkeun nya. Sia teh sepeda peng dah. Campur budak baik. Kemana dia? Kumaha aing ka mana ge? Dia ke Polongoan. Dasar nges Polongo. Nek anu budak aing mementah hampura. Atuh dia main tampura heula burung kaing Polongo. Dia anu mentah hampura teh heula ka aing loba dosa ge. Oh hampurkeun aing. Hageus kana budak. Hei, ka dari dia. Ayan mang. Oh, gura-gura bae dong nek mere duit bae. Heh, dari ya, mau dosa ka aing. Dasaran mang, jeung kami urang lalagaan. Heeh, mang, lalagaan ge, marah-marah teuing. Seru apa ya? Polongo geura mentah hampura. Cium. Ayo urang siaran budak bae. Hayu bari mentah hampura urang. Hos, dari bae aing mah nek naon kebon. Naon plak nander aing besi kokotok. Dah nih, urang duaan bae. Hayu. Langga. Marah coba si budak itu. Tadi teh lebaran ya. Lain mereka kayak main minta pura. Kene bae kudu nyamper haro. Bersih. Woi, asoy! Mentah hampura aing. Polongo dia. Mata kangen, lu suka rek aing. Lu aing tuh kayak ilmu bareng. Kayak ilmu Bang Marisa. Pak. Selain mas goreng, minggu cuma goreng deh. Goreng banget kebetulan. Ayo mementah hampura moal ka budak. Boga dosan teh ka budak. Mun budak wajib ka ieu loba dosana. Kambuh. Ningin kopi ngah. Kan ngeunah aing ngopi mah. Nikmatna. Aduh, salah. Taruh namanya. Mana dia? Kada, ayam mau ya? Ya. Oh dia. Oke. Hoi, dari dan minta hampura kai. Dari mapang loba na dosa na kai. Dia naik nu loba dosa. Oh iya dia. Tosok malikeun fakta. Ingat tadi ya, sempak Doraemon aing teh anu anyar. Pak. Paling deh ku dia. Pada teh malikeun mah aing ya. Yang ada di tangga. Tangga aing di paling eneh di bae.
besar itu. Oh, bak dosa nadar ya. Sadar diri dong. Segera minta hampura dari ya kayak gitu ya. Menang nanti yang ngopi tengah ngajak. Tali yang irung dia, doang yang belut bae. Eta beuwir, doang kasur bae. Pak. Kiri kolongo. Amat bibir dia. Campur aing, can lebaran. Nuhun. Si eta kesurupan jurig naon? Datang-datang makan kopi aing. Ya poluan. Nyata budak lain. Oi, dak. Kadi yo. Murai. Lebaran. Murai. Lebarannya. Mangi sebelah mana dia? Si kolongo. Susuk ben aing jadi. Tabrak komen sana. Nyuri cangking aing gua. Kopi aing ge ya. Di minum ke situ tuh, susu. Balik di mana nama? Bang nih mau orang gesek mending yuk. Ayo. Orang pada jalan yuk. Kieu. Bang. Itu susup lain. Orang jangan yuk, orang pada yuk. Oh, siksa kurang ah. Kurang pada tadi tangan tadi yuk. Oke. Dah. Saya terlalu beramat. Bodoh amat lah, tabrak besok kalian lah. Turun, wes. Dah. Oh no! Gesrek. Action. Cium. Dia ngeberkeun deui, seakan-akan ulah-ulah anu si ini anu nadang si dia langsung. Hos dari ya bae. Da aing mah naik nong kebon. Nong pelak nangder besi kotok. Makanya segini mungkin. Ini iya kedila bari kieu mah. Host dari bae aing mandek ke kebon nong tak dangeur aing bisi kotok kitanya. Tah geus bisi kotok. Nges Neng instruksi aing yo. Pas nges ngomong kedenya. Action. Mana kain, rasa kare kain ah. Yuk. Yang sini mulai sini. Aing jadi ibu-ibu rempong nah. Ngomong. Iya bigo. Jangan lupa subscribe gitu. Harga yang jahat. Dipakai lari. Nel, gue Nel. Jul. Asik. Bang Iwan. Hah? Jangan pare aja. Ayo. Posisi nggak sepertinya.